Tingnan ko nga kung may gising pa. Hello, shout out sa isang viewer. Hello, shout out sa isang viewer. Hi, sweet. Nakaturog dan. Ay, nakaturog dan. Hi, Banji. Ako pina-pick up day na mine mo. Hmm, nagpudot. When niya? Nagpaiso. Nagtugaw ang paya, goray tayo panuad na tikadwayo no ha maturok tayo. Ito no bigat ton. Kaldawin. Nagaturog na. Agora 35 minutes. Shout out sa lima, si Sweet, si Banji, sino yung iba? Tulog na sila. Sino dyan do mga gbibuyahang kayo sa amin? Ah, ni Matong. Sino pa eh?
O si Sherwin pala yung isa. Sherwin. Gandang umaga, Sherwin. Maghahating gabi na dito. Maghahating gabi na, che. Pag hindi tayo pa umabot sa 20, wala na. Matutulog na tayong lahat. Tulog na yung iba. Pagod na rin ako eh. Mag-i-impake pa ako. Nakaturog na. Kalamay. Wala, nakakain na ako ng kalamay eh. Malamig pa dyan, che? Thank you, Mang. Makaturog, makamukat. Medyo na. Nag-snow dyan, di ba? Nag-snow na dyan. Maaraw, mainit ngayon. Sa Monday, ilang degrees? Che, sa Monday, ilang degrees? Matong niya ti size ti waistline ni Kwa, ni Joel. I-like ninyo yung video dyan sa baba ng ng Mommy Brands. Pindutin ninyo yung like button. Ala, nagbatit. 28 lang. Nangangatid. Wait lang iinom lang ako ng tubig.
Wala na. Late na kayo, yung iba nga umalis na. Hindi. Wala pa, hindi pa nag start. Mag, ano nga kayo? Yeah, share nyo. Kasi pag hindi umabot ng 20, matutulog na ako. Mag-iimpake pa ako bukas. Slacks ng kilpilis. Agmain ka ng kil ko nam. Size 34 sa amin lang parehas na kini Jonathan. Apay, adda yan ni Pilis. Agmain kan, mama uli ko naman. Ay, adda. Lokem agmain ka kano, papang ko ng sweet. Suruan nyo nagkaro kayo mutin. Apay may sa slacks lang ke, manujinted ko di last year, naruno na. Suruan nyo. Kasi kayo na tagmainin, kiwan Nya size na, la. Nya size na. Present ko naman yung matong nadakad ta. Share yo, share yo dahito live dita wall yo. Di Facebook. Tapno ka ti may ag-join. 36. 34 ni Uncle Dom. $36, maganda na yung nga 36 dito. Pero katakitain tayo. Present, ate. Since present kay Mang, size 28 ka pantalon Mine mo, bagi ni Joel. I-share yung alam tulatan. Sa size 36 dapat. Mereka, tagkita tayo ng size 36. Sweet, iyaramidang ti Gmail account na. Tatlo makasmain ni papang nyo. Garteran nanton Gartera nanto. I-share yo di tawolyo. When ringin nyo na kita karoba yung maturogan. Tano malpasen. $30. Pumayang ter. Ay, Joby.
i-share you. Share the live. I-like you pa Share the live and like it. Nagiging nakaturog, makamukat daw, antibagi da. Kung ikibirbiru ka ni mong pilistik wa. 36. So, may, puro 32. Di mo magmanin Share and like. Present ko na yun. Load na kayo ta. Present ko na yun. Present. Oh, hi. Hi, boy. Kalugong. La, your ora ya basit. Kira ka. $34 lang tikadakila, mampeles. Share and like. Share and like. Nagasa lagi tayo size 34. No reveal to Gadi. Api si kadijay ada ni Kwa Nora. Nora to Gadi. Balasang. Say present. Manong kayo amin ditan. Share and like the video. Share and like kita video. In like yon da kayo amin. Ay amin in share yon. In share yon the video. Pinakaturog ni Espin boy. Oh, okay. Nya ti size ti secret na ni papang balasang ko ni Bernie. At tugawak tatata na banloga niya pa na po kami medyo may san. Like share you pa Aya. I-share you I-share you gidi taganunang. ISO. Ado ti 34. Ito Alistom ti agmain. Ne. Pumanaw pa no. Ang kariingenen. Kayso na ti agkwa. Iso na ti late ka din. Okay lang, di pa nag-i-start 40 nga rod dito may 36. Tapos, cargo pants. Okay, ready kayon? Ne, mangrugi tayon.
Ready? Tawagam ng tirem, Nya timamain mo, Marvin. Nya mamain mo. La play. Ready? Yun natin ballpen tayo. Nala, yun. Apa na natin sticky note con. Pero kata mga na natin ballpen. In-share yun. Yung mga, 10:51. Ore no half an hour tayo lang kinabandog siya. Okay, slacks. Size. Ano size na dato? Ay, ito makita. Size 31. Awan di assistant ko, nakaturog sa, nabannog. Awan di assistant ko. Sino ti I am Ray? Sino ni I am Ray? Si inya ti SD. Hindi ang mawatan na kita. Kayo, size 31 nga slacks. Ay, Rialin. Ay, Rialin. Oh, share done. Okay. Share. I-share nyo. Oh, ito, slacks. Pang lalaki, Size 31. Mine, black slacks. Mine, black slacks. Size 31. Sinugman kanya yung black slacks. Yung size 31. Awan samot ti size 31 kanya yung sawa nagmine. O, ni Mato. Apay nakaturog ni Joel na ni Mang. Pagbuya emet Pagbuya emet. Slacks manin, size 32. Gray. Gray slacks, size 32. Mine, gray slacks. Mine, gray slacks. Mine, gray slacks. Nawan? Size 32. Kanyayo?
Okay. Size small nga pang lalaki or yeah, unisex na ito. Mine Mikey Team shirt. Mikey. Mine Mikey Team shirt. Mine Mikey Team shirt. Small, mabalinti lalaki, mabalinti pang babae. Ay, di kayo sa makatype, makaturog kayo? Mine Mikey Team shirt. Kasi mine Mikey Team shirt. Wala jusipin. Maturog mo garod dayjay ko ah. Joan, hindi nakaala. Joan. Bagi ni Joan. Joan. Size. Dakkel na ito. Yan mo no sino pagbalinan na. Padawa yun no damamuyo. Size 40. Wala, mabagal tinet ko ito. Size 40. Mine black cargo pants. Size 40. Dakkel. Mine black cargo pants. Share and like the video. Karingin ng Tiremi Cristel. Size 40. Awan. Pag ipadawatan tayo ti size 40. Ay, size 40. Sweet. Oh, bahala kayo ta. Laom latan. Mabalim mo nga iparito bar. Lagi ni sweet. Tayabo. Oy, nagbagal tinet yun. Handa maangog. Tinawagak pa eh. Nabanlog sa nga nagaywang kiniprimo. Ay, sweet. Okay, next. Kaputa puro pang babae idi, tata pang lalaki mat. Oh. Mine. Size 32 slacks dito ah. Mine black slacks. Size 32. Mine black slacks. Naka-kwape dito eh. Naka-dry clean. Mine black slacks. 32 size na. Mine black slacks. Okay. Yeah, apay ni Albert SP. Ni SP nakaala. Ni Albert SP. Tawagan man, Cristel. Okay, dati mabaling nga para talon. Pagbugar. Aramidin yung nga shorts. Turog. Hala, mahina tinet mo, Biana. Magmududi ka tata. I-reset mo dito telepono. At dati dait na dito yun eh.
Mabaling nga pagbugar. Mabaling nga pag kulaing. Mabaling nga rabiding nga shorts. Mabaling nga pantalon. Size 34. 34 nga ko dito agbin na. Size 34 nga cargo pants. Mine black cargo pants. Mine black cargo pants 34. Mine black cargo pants. Hi Hazel. Mine black cargo pants. Okay, bagi ni Boy. Bagi ni Boy. Next. Ado ti pantalon tayo tata guys. Tamanin. Yeah, hopefully no nga paraking ka, paraking nila kayo mo. Size 32 ulit. Size 32. Mine black slacks. Size 32. Mine black slacks. Pasensya kayo no handa nga jumpy tatata nabanong ka po. Nagpudot pa so lalo na nga nabanong. Naod-odi ka, Hazel. Muna ni SP. Okay, SP. Nagino na kayo kini SP data. Kini Norivel. Okay. Size 32 lata. Mine black slacks. Size 32. Lagi na kayo. Andar sa inyo. Oy, Norivel. Norivel, tinakaala. Nakaring ni Gina. Ape, awang makariing ka ng Tiyo Remy. Pukawan yun. Maruram di bye-bye ko nam. Ti Remy, maruram di bye-bye ko nam. Maruram di bye-bye ko nam talog ring. Awan biyana. Awan. No custom la tatarabi, i-reset mo ta cellphone mo. Na size 34. Pukawan ginang. Size 34. Tumanaw laso, di pala makariing. Oh my gosh. Size 34. Mine. Ito. Mine blue cargo pants. Size 34. Mine blue cargo pants. Be careful with your spelling. Be careful with your spelling. Ay, ni Joanne. Ni Joanne. Pwede na ginalang tatay nga tamo, Joanne. Ay, the t-shirt. Okay. Pagbayag-bayag kayo, ako maudi kayo manin. Na
ni Joanin Mm. Size 32. Size 32. Mine, gray slacks. Size 32. Paspas ni Joan nyo. Panggarod. Ne, imo na ni Bianan. Imo na ni Biana. Api talaga nga makaring ng tiremi? May gulay. O, 21. Iso na nga taday tamay sadtan. Present ko namon. Nakaring kan. I-share yun dito live tayo. Takno ka. Umado tayo. Bimasit yung garudo. Okay, to para naman maiba. Para naman maiba. Very slow ako ngayon, guys. Wala akong assistant. Awan pa di may isang ako. Unlimited niya. Hi, Bong! Apay ni Bong deta, no sino deta naka-iganti cellphone ni Bong? Ni Jake? Ay, ay. Next. Nora and Jake. Hi, Nora and Jake. Sumaro no. Mambabae. Mine, red skirt. Mine, red skirt. Mabinat, so okay lang. Mine, red skirt. Oh, imatong. Sige, gawin nating ano ngayon ang limit. Since makipinuyat kayo kanya, gawin nating 5 ang limit tonight. Okay? O, XL dito eh. Mine, black shorts for ladies. Mine, black shorts, XL. Mine, black shorts. Apo, nagalisto ni Sweet nama. Nagalisto ni Sweet. Hazel, nako. Adda mali-mali nga komne, just in case lang ang kawaliti ko Galisto ni Sweet Jo. Okay. For ladies. Bagi na gito yung swag baling kanyayo na ito eh. Mine.
Purple spaghetti. Mine purple spaghetti. Wrong spelling, wrong. Sayang ni Joby, agkurang titina. Taka gamin ta ada yung mga minja team. Ni Biana, tinakaala. Nidata mo spaghetti na mati ni Cristel. Agdardaras. Diyala dardaras na. Agadumay kurang na natin spaghetti mo. Ay, spaghetti ni Cristel na gado kurang nga regado na. Oh my gosh. Kitain niyo di ustong spelling ti spaghetti na dahil spaghetti ni Kwa ni Biana. Sa kunadan. Natamna. Agkurang sus na. Agkurang ti giniling na. Api nagkaro day tanganti yung Remy. Di mo lang nga makapuot. Tawagan mo kung La. Nagalisto kayo. Apay? Bahala kayo mag-usap kin ni Biana. Apay, mad-odi kami ten. Jake. Kinura. Datoy. Ang babae uli. Well, nagtulak kayo ni. Mine, black shirt. Ang babae. Medium. Oy, finally. Naka-mine ni Hazel. Naka-mine ni Hazel Joy. First mine mo niya, Hazel. Oy, i-share yun. Apa yan na duman 21 tatayon ko. You're welcome. Okay. Next. Dati sumarunok ikwa. Mabalin nga pang taltalon, mabalin nga pang gatenti kasar, mabalin nga pag gatenti graduation, naglalaok. Pang lalaki. Mine. Long sleeve lang ito Mine, small size, long sleeve. Mine, maroon shirt. Small. Mine, maroon shirt. Mine, maroon shirt. Allah. Ready, boy. Alam, maladladaw kami, Banji. Maladladaw di pinagkastam. Naala ni boy.
Okay, may kandokin ni boy. Next. Kas jemet laeng, mine, small size. Mine, blue shirt. Mine, blue shirt. Ni, ay. Ni SP. Naala ni SP. La. Para taltalon, small size. Apay, balingat akin niya, SP. Small. Bagin to ni sa amin, ano may sumuro dyan talon. Okay. Next. Size. Size 34. Mine, blue cargo pants. Mine, blue cargo pants. Mine, blue cargo pants. Wah, ni Marvin. Ni Marvin. Ay, first mo dahil ti Marvin. First mo niya. First mo niya, Marvin. Yeah, pa yun. Ano saya dito? Okay. Size. Small manin. Mine. Black long sleeve shirt. Mine black long sleeve shirt. Mine black long sleeve shirt. Mine black long sleeve shirt. Bye. Nirialin. Ape dito'y kabinongan Rialin kasano maalang arod nakong. Nya? Kasano maala? Kaanon to pa ay.
Agsubli kami no bigaten. Okay, next. Makaturog makamukat ko na lang arodin ko. Present ko na yo. Word, sino ti may mga lagarod? Mine, large na to'y, bado na to'y. Say present, say present, present, present. Ay sos, dagiti na kamay nga hangag present, awanin. Present. Present. Present pa eh. Dungdung san. Dungdung san. Mine. Mine strap shirt. Mine striped shirt. Mine striped shirt. Dakkel kanyam na ito, Joby. Large. Launan na kan, alununan na kan. Mine striped shirt. Dahil sa inyo kaya makaturog na ko. Awandan. Stripe, hanga strap. Mine striped shirt. Ni Joby tinakaman, ngam dakil kanya mati Joby. Mine striped shirt. Stripe pay kidi, ronggayam ni Joby. Mine striped shirt. So garod, mine stripe. Mine striped shirt. Nyamot, strap ting kabil mo. Stripe. Mine striped shirt. Strap ko naman SP. Mine striped shirt. There's him. Correct kayo mo na spelling mo. Stripe. Mine striped shirt. Lobat. Naku, lobat na yung ano ko. Wait lang
Wait lang kayo, ceiling yung nakikita nyo. Katurog da, nawan dami na yun. Magi ni SP. Dakil kanyam da ito eh. Dakil kanyam da ito ko ah. Joby. Lao alun-onin na ka. Okay, next. Oh my gosh. Dala mo ah. Size 34. Size 34. Nesang sangapulo kayon. Matirang matibay. Hello, Hazel. Okay, size 34. Mine, gray slacks. Mine, gray slacks. Mine, gray slacks. Size 34. Okay, ni boy. Ado mayo pick upin, mayon to pick upin no bigatin. Nasa bagay mabaling kong ibatid tabangir. Pa Manila kami no bigatin. Sige to na, mabalin yung ko. Ada mancha-mancha na nga nagapo di box. Ikwayon to latan. Ikastain nyo ti Clorox. Mine white shirt. Ada mancha-mancha na dagitoy ah. Mine white shirt. When, Hazel? When? Mine white shirt. Okay, ni Hazel. At dati kwa na ipakpakaon na kadati mancha-mancha na. Cloroxan yun ton. The Gigamin box. Oh, ni Hazel. Mine white shirt ni Hazel. Okay, mine white Lacoste shirt. Mine white Lacoste shirt, large. Mine white Lacoste shirt. Basta ti spelling ti Lacoste ne. Ne. Sino nakauna? Sumsumyag ni Marvin. Tao din ni Joanne ti manong point blah 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 seconds. Marvin.
Okay? Next. Indo na anday 2 years. Medium size. Mine Max shirt. Mine Max shirt. Mine Max shirt. Max. Mine MEXX shirt. Tatate spelling na ni MEXX. Ay, naidop gayon na electric fan ko. Awan nakalakan niyayo. Mine MEXX shirt. Apa yung kumabasa? Ngamin di assistant ko. Nga po, manang. Sino mo na? Shock ko na ni Cristel kawampay makita nga kwana. Sino mo na SP nga makitam? Da kayo amin. La, screenshot yo. Na-spam. Da kayo, hang kumabasa. So, da kayo aminin. Aw makita. Aw may ngamin day baliwa lang yanin, baliwa lang yanin. Baliwa kon. Baliwa kon. Awan haan. Ape hanga naka-subscribe ni atan? Mangku. Mabas-basa lagi ta comment yung MDJ ti awan. Visible ka Gina, mabasak ni Hazel, ni Atan Amman. Man mabasa kayo. Baliwa lang yan.
Mine, maroon and white shirt. Mine, maroon and white shirt. When? Joby, visible ka. Mine, maroon and white shirt. Mine, maroon and white shirt. Mine, maroon and white shirt. Ni Cristel. Mine, maroon and white shirt. Ni Cristel. Ni Cristel Lakan. Isay mo na. Wrong spelling ni Jovi kini Imatong. Although, correct day Kwada. Wrong spelling. Ni Cristel ti mo nakaalat ti right sa... Apay, first mo dahil ti Cristel? First mo? Ha, ni Cristel kanyak. Agparis kayo nga 11:36 ngam ni Cristel ti mo na nagparang dito yang ko. Okay. Next. Don't worry, dapay sumaruno. Dapay umay. Dagitoy ke Cloroxan amin dagitoy Mine. When makita ka SP ngayon mo na ni Cristel. My large size. Mine. Black and white Nike shirt. Mine, black and white Nike shirt. Mine, black and white Nike shirt. Cloroxan yung tadagitan eh. Ni Hazel, team mo na. Ni Hazel. Sumsumyag ni Hazel tata Ya. May kaklo. May kaklo. Okay. Next. Mancha. Dalat na mancha na dito eh. Mabaling pang bugar. Pang turog, whatever. Small size. Mine. White. Pakita dyan spelling na. Aeropostale shirt. Mine. White. Aeropostale shirt. Luka-luka ka nga biyana. Ni Joby. Ni Joby. Apay first mo dito, Joby, no? Adda naman mo tatayin. First mo, Jobs. Cloroxam to ti sa nga kwan. Sa nga bote nga Clorox. Makakatawa na. Okay. Damanin, may manin.
Size medium. Okay. Mine, kita man no sino na lang kanya yung spelling. Mine camouflage skirt. Mine camouflage skirt. I want the shortcut a camouflage. Mine camouflage skirt. Medium size. La, research kayo pa muna. La, screenshot yun niya ti osto nga spelling na ti camouflage. Wala lang nga rotin. Oh my gosh. Ni SP. Naala ni SP. Bagin to ni Sam. Okay, ganita kutan SP. Okay, next. Mine, niya dito size na, size 9, so large dito eh. Mine, orange short shorts. Mine, orange short shorts. Mine, orange short shorts. Wow, ni Atan. Namaynan na ni Sweet Joe. Na 15 minutes pa eh. Okay. Hindi bagong sita tayo na yan. Size. Oh my gosh. Okay. Slacks. Size. Size. Okay. Size na natin yan. Size 34. Mine, blue cargo pants. Size 34. Size 34. Mine, blue cargo pants. Ni Hazel. Okay, ni Hazel. Nakaupat ni Hazel eh.
Okay, next. Size. Yati size na dato. Size 36. Size 36 dato eh. Mine, AG Blue Jeans. Mine, AG Blue Jeans. Mine, AG Blue Jeans. Wow, ni Atan Yords. Sumsumyag ni Atan. Sumsumyag. Okay. Dagitoy at daman-mantsana ko na ko ha. Hanyo bagbaga nga dami mantsana nyo kung kuna. Ne. Pagbugaryo, pagtaltalo nyo, pagturog nyo, whatever. You're welcome. Mine white shirt. Mine white shirt. Namantsa-mantsaan di jikway, di box. Mine white shirt. You're welcome. Ano kayo nga nag-mine white shirt? 1, 2, 3. Oh, daming bagyo. Sa gagaysa kayo. You're welcome. Dagit, ay! Nagidiyan nga nag-mine white shirt nga. Okay. Ate manen, nadaman ng timantsa-mantsana pero white. Large. Mine Levi's shirt. Mine Levi's shirt. Levi's shirt. Ni Sweet, tinakaalangay mo na. T-spelling na. Wrong ni Hazel, wrong ni Matong. Ni Sweet, nahala na. Okay. Okay, last 3 guys. Last 3. Yung makaturog ako, naging pakin at penubigat. Size 32. Mine black slacks. Kalugong. Mine black slacks. Size 34.
Oh my goodness. Turog John. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni Hazel. Kotakan Hazel. Finally, nakakota ni Hazel. Sinig mesa. Midnight eh. Oh my gosh, ayun gaya. Sino Jessie Marono? Ni Hazel, si Marono kini Hazel ni... Ni Biana Dayjay. Itit ko di may sakin ni Biana. Okay? Size 36. Mine, Banana Republic khaki shorts. Mine, Banana Republic khaki shorts. Dalat naman ka na, dahil kami box me kaya nagmancha. Sumusumyag ta Marvin. Si Marvin tinagasat nga nakaala. Adoti ibabad ni Biana ti Clorox. Okay, mano kayo nga nabati sa present, dagita dadtoy. Si present. Ay! Ano kayo? Okay. Ni Boy. Ni Nora. Bueno, ni Jake. Ni Joanne. Ni Noriville. Hazel, SP, Elma.
Jovi, Sweet, Marvin, Biana, Cristel, Atan, Hazel. So, ano kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kayo, api ka, 15 kayo amin ka, 12 lagparparang kanya. Cristel, ilista man dagita na present tatta nga oras like i-screenshot mo, i-screenshot mo man dagita present tatta. Ore mo yun include yung bagi mong tama maalam may amin na. Fail 11 na ke 15 kayo. One last time, present ko nam. Isn't it? One last time. One last time. Present tapos the name. Na play. Present tapos the name. La, dagi present tapos the name. Ano kayo, Cristel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kayo langinin. 12, yeah. 12. When, send mo kanya messenger, 12 kayo amin niya. Twelve kayo amin. One last time, para midnight. 12, into no 12 midnight. Present, tapos name yo. Ito na 12 midnight. Makaturog, makamukat. 12 kayo nga nagbati. Midnight. Lara kita nag-present ti midnight Crystal i-comment datan screenshot mo. Kompleto pa ni Hazel po. From Lagatit ko na pa eh. Manong kayo hanyo nga ulit-ulitin minsan lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Send mo kanyag di messenger. Cristel.
Okay. Nadada lagi di nag-present until midnight ditoy. Ito no bigat. Dahil di mangipasa kanya yung ti load. Mga bakay ti load. Mawatan nyo. Nabawasan nen. Mga bakay ti load nga agpili kayo no load when no GCash. Agpili kayo no load when no GCash nga 50 pesos. Yay, kabilo ta GCash when no load. You're welcome. You're welcome, Nora. Kabilo ta no GCash when no load. GCash when no load. Adaya mo option nga cash mo, Cristel. GCash. You're welcome. Okay, so tata, ti mangi-send kanyayo to no bigat ni Auntie Remy. Ni Auntie Remy. Okay, ti aramiden nyo. I-send nyo tata kanyak, ijay messenger ko, dagijay telephone number yo. Tay forward ko to kanya na. Ah? Awa in-send mo. Cristel. Ag-message kay di messenger ko. You're welcome, you're welcome. Guri kata i-check ko baka. Screenshot ang pwede di ko, Cristel. Dagi di mayat ti kasta ti load when no kwa. When no ag message kayo kanyak, dagi telephone number yo, i-kabil yo no load when no GCash. Ah? Wala. Thank you, Hazel. Balik ko na siya sa mga screenshot. Thank you, thank you. Agbuya kayo latati ko ati videos ko. Agbuya kayo latati videos ko tabarbaring no ma-reach tayo dayjay required hours ko ta agi-share na lata kanya ti blessings, okay? I-share yo ti friends yo dagiti videos, i-post yo dita wall yo tapno no ado ti makabuya nya. Okay?
Thank you for all your support. Agbuya kayo lahat sa video ko rin no awanti live ko nga kastoy. Tapno kwa. No mamonetize tayo niya. No mamonetize tayo for sure. Oo, no skip ads. No agbuya kayo hang kayo nag-skip ti ads. Tap para kuan tayo ma-reach tayo de 4,000 hours. Kasi kagudwa na pay laeng 2,000 hours na pay lang so no umado pa dayjay umado dayjay hours ko ay ke no ma-monetize na ka ke ma-share ko ti blessings kanya ya. Yeah. Okay, good night everybody. Thank you so much for all your warm wishes. Thank you very much. Mayon to alain dagitoy naman yun no bigatin takwa. Busy nakton, okay? Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Iyon ko latta pay lang. No sino ti maya latang agbuya kanyayo. So pwede hours. Nya, Hazel, apay i-share mo kada kita tagalagatit No at the time ko pay no bigat baka adda pay agi live nakto pay. No nakto pay na banban unay. Baka ag-live nakto pay no bigat before kami nga pumanaw. Maka-live nakto pay laeng before kami nga agrubwat nga pa Manila. So, abang-abang. Yeah, ibaga magiging friends mo, haang nga scam day to, kuskusto ko na. Apay nakapuya mo ni Cristel tatamay may sana. Nebya na. Ala ni boy kalugong. Wembam ti kita ang kanto nako. Wem ti kita ang kanto. At dapay ipamain kon to, ng nabannog akon. Tumbigat to, abangan nyo pa eh. At dapay lang. Abang-abangers kayo laing. Na-isend nyo kanya dagijay ko dagijay. Thank you boy. Gatang Prince Chocolate. Ay, spam. Ay, sus. Mamtayin to no maminsan nga gawid akon. Pero malay mo, baka no bigat. So nga, abang-abang lang. Good night, Nora. Thank you, nakong. Abang-abang lang talaga. Hindi natin alam kung kailan darating ang blessing. So nga kung nakarod nga makaturog, makamukat. So dagi dyan naturog, nakamukat da. Da kayo, at dati load ken Gcash yun, di ba? At dati load ken Gcash yun. Isoda awan. Ata nakaturog da, nakamukat da. Oops. Nabannog ako ng uminuma mampay tinyog. Oh my gosh. Lagi yung potones. Potones.
Agkwento kayo, mampay. Agkwento kayo, pay. Makimarites na. Ngati mamarites. Bagadad da ka no nagdung parang ako ah. Barko ken eroplano. Di na minsan ngal daw. Nadamag yun day jay. Agbuya kayo ti 10 nga vlogs apo nagsya-attend nagdaras tayo nga maka 4,000 hours kaya sagboy-buya kayo ti sa bali nga vlog buyain nyo dagi vlog ko ta ako mo yun no ado ti blessing mad-ado ti ma-share iso nga agbuya kayo nagpudo da kayo ni agmelt na kon. No always online kayo laki di agbuya kayo. Share mo dagi di friends mo, dagi ta kalugaram talaga tit ken dagi apit tagano kaya Hazel kunam na ikamang ka talaga tit. Ay, dilaod. Amom dahil dililong isto nga biyernes. Daga di da. Santa Cruz. Sanayok ti bagik nga kwan. Nga nakariing ti kasto nga rabi itagamin. Huwag ko na sa pwedeng ito. Gamin. Ni Canada. Amom soda. When ijidan sa amya ng basit. Sanayek ti bagi. Sino nga Luisa? Gabam mo kayo magayam, Biana kin Hazel. I-share yo ko na. Ang gidam mo yung abroad. Ag-subscribe kayo. Like and share ko na yo. Ay, si kami kayang Biana kumatikwan campaign manager. Agbuya kayo nam. Medyo sanayok ti bagik nga nakariing nakti. Kastoy. Nya day ti bagbagam nga PIO ya mo sweet jak amo dagita nga language. Press Information Officer. When imarites mo kanya dagita videos ay na. Diyos miyos. Dagi, the most shares to pay, adan to pay ti kwa na.
Kita ang ma'am, agpa-contest na ko tikwa. Most shares and most views. Ang garod, Press Information Officer. Tono Lunes palubos tapo. Lamlam akan to ti kupukupukon. Nakapudpudo ito na agme-melt na. Pakimarites kayo to kanya numakwa. Naalsam mo tayo. Kinat pala ni Brian tatel daw dito nga coconut ko nalipata nga kinan. Nga ininom tapos ipabiyak ko kumakanya na takani day unig na kay. Di mo pa nga nainom day danom na ko na nga rod. Tapos dito lansones, apa di yun nakita tatay dito lansones ito rep kwa. Sweet gan Cristel. Nakita yung emang kayo nangan. Baka utang kayo siya. Kita yung kapimitot kayo kuman Ito no next time magbakasyon nakikwa. Agpay-ayam naktutikwa. Hep hep hooray. Hep hep hooray. Hep hep hooray, hep hep hooray. Diba? Ay di ko matimpang contest ko di. Thanksgiving ka. Nagsakit mo ti pangak ti kakakatawan. Sino kayo nga dito tapay? Dapay lalima kayo. I went Thanksgiving the DJOS. Nalpas kanya mi di Canada. October kada kami dyan. October di Thanksgiving niya. Turog tayo. Good night, everyone. Good night, sweet. Good night, Hazel. Ganda kayo amin.
You're welcome, sweet. Yeah, it's supposed to be like that. We share our blessings, di ba? Excuse me. Uh-oh. Turog kayon. Bye-bye.